Ti, šta ljuta? Nisam. Sigurno? Sigurno. Pa dem poljubi. Nek te poljubio nas Facebook što se je lajko. Halo, ljubav. Imao sam saobraćajnu nesreću, Marija me dovezla u bolnicu. Teško sam povrijeđen, izgleda pa da umirem. Ma koja Marija? Joj, bre, ti si najljubomornija cura koju ja znam. Šta? Jel ti to znaš i druge cure? Raskidamo. Gdje si ti, ljubavi? Ja u kući gledam utakmicu. U kući znači. Pa de, sad će tebe nazvat na kućni pa si ti javi. Ljubavi, ovdje ja u grad sa kolegicama. Jel sigurno sa kolegicama, neće li tu biti neki muškaraca? Samo ćemo mi biti kolegice moje. Haj ti pojedi za svaki slučaj bijelog luka, da ja budem siguran. Šta radi ova mala, nije mi zvrcala i ima 2 minute. Halo, šta radiš ti? Evo me, sjedim u kući, pijem čaj od Jasmina, boli me stomak. Ma koji je Jasmin? Upću vas oboje, ko je on? Znaš, Ljubi, ja sam ovako nekad ljubomoran, znaš, ali to mene prođe, znaš, Pa nije nisi meni. ti ljubomoran. Jel to štucaš? Ko te spominje, jel? Ko te spominje?